Mighty Malaysia Masana Jabu Thas the Pangto Kudur Rajya Sabha की MP Mikhalda BJP की मेरे pointer नब खनखरे Ministry of Human Resource Development na University की regular teaching and non-teaching staff am tulaw yaro have order laina Manipur University की administrator na tuwan regular post kaya lorok pada JSC sin ating matamkray Mandalay की Mindi ikinda Manipuri singi guest house na masana ba Mandalay की series jaga mahon mandir ko lupa maga Manipur की Indo-Myanmar Association Impal the MOU sign to ngakray Yausang Mandalami Kudong Tiba Kaya the King of Traffic Police na akan section Taurang Kaya Mapam Kaya the Lokat Kray. Yausang Kumagi Humichan Medamita, local club Kaya Tongan Mathorum Kaya Saint Kumaya Mapung Fana of Honori. Yausang Kumaga Marilenan sa Tarakliba, Amsugi Sports Meeting na si Kumitan ng final football match ta impactive ni Krom Tiku Panjan Amasino ta Mighty Meeting Kray. Ma'am Kurumzari Adam Ning Impact News ni Hausi Pungza sa Public Maruiba Pausing Miam the Pijari. Mighty Ulasa Masana Jawu Thas the Pangto Kudur Rajya Sabha की MP Mikhalda BJP की मेरे pointer na bagidama kalaklay Lesemba Cebu New Delhi da ngarang Pangto की BJP Central Election Committee की mifamda party sige मेरे pointer na bagidama kalakibane JP na dana chia loduna Prime Minister Modi Defence Minister Rajnath Singh Union Home Minister Amit Shah yaw na Pangto की mifamaduna Lesemba na jawbu Manipur की oina Rajya Sabha की MP Mikhalda मेरे oiba ayab pi ki hari Mifam aduda Rajya Sabha ki seat hangduna later state Nipanda BJP ki MP mirep oigada bisingi maming lauthoki lona mirep oigada bisingi lista BJP ki website tasu list asi fongli nakalamromda Chief Minister ng tungong biren na lesem sana jawu BJP ki mirep ohelak na bagidamag BJP ki ohelak pagidamag BJP ki luching masingna Warap lorok padu buthakar fongdorakli Chief Minister na lesem sana jawu Manipur Legislative Assembly ki members singna soidana mai pahangani habigi thajabasu fongdoki Ministry of Human Resource Development na University amagi regular VC laitringai manungda University adugi regular roiba teaching amadi non-teaching staff amatalo yaroi haba order laina Manipur University ki administrator na Manipur University ki tongan ba regular post ka lorkli ba si khudak tagi athing ma thamle hana JSCC na lauthorkli hiramasi ki matang thangmai banda leiba MSU ki office ta JSCC da yauriba MSF KSA Madi Suki Mihut Singh Yaw na Pangthoki ba Paumi Singh unaba mada JSCC ki convener Peter Lystrom na Fongdoraki bada Ministry of Human Resource Development ki Under Secretary Vijay Kumar na Manipur University ki register da Thas ki ahum da tharak ki bache role amada University asi hauzik BC ki post asi hanguna lady hana khangalak laikre loinana Kumzali Singani Taramari ki October Mapanda Ministry of Human Resource Development ki Under Secretary Pramod Kumar Sah na thokpa order amada University amagi regular VC laitringaida University adugi regular oiba teaching amadi non-teaching staff amatalawu yaroi habi wafam laikre adubu Manipur University da hauzik lairiba administrator asina MHRD ki order asigi mayokta Manipur University da anawu post kya laungan ba recruitment pangthorakli matawusumna MHRD ki order ki mayokta Manipur University da miyoi kharana tawning Mawongda Taurokliba recruitment asigi thabak thorum pumbang asidagi JSCC na athing thamlagane loinana hiramasigi mathangda JSCC na committee ma semduna recruitment gi thabak thorum pumbasu yengsilagani fongdoraki Vice Chancellor Laitraba Manipur University the Mato Karamna Makhatana regular teaching and non-teaching staff Hariba Mam Singh Loriba no Absa she Manipur Miamda Achoba Hangamani Aduna Hariba posting as in Yom Lana Loxalama Matamda Kangrava Mahiroi Natraga Kalakadava Kalodava Mahiroi Miam Singh Masidasu conflict topa crisis topa problem Miama Tolopacha Hana Hoi example Miam Lagrabni Suma Miam Singh and a Sigum Miam Singh Toktanaba Manipur Leva Miam Sida Niom Sumna Tonova Damakta a Sigum Lava Niom Lana Lonaba Honariba regular
or permanent teaching or non-teaching staff ki hujik lauriba posting ase si khudakta lekpadamni aduga joint student coordination committee JCC gi nasu hariba si makhata na lobada athingba thamle aduna niyom chumna launabagi damakta amadi hana laugiba regular teaching and non-teaching staff laugiba mayam sing sidasu hoi committee semaga MU gi hariba sigumba sida hoi yengjannaba committee semle Monthly Maitai Singna, Quadigi Yamna Kundab Kulum, Wediba, Minde Ikinda, Manipuri Singi, Guest House of Masana, the Monthly Sirizagamon Mandir Kowulupamaga, Manipur Indo Myanmar Association in Falga MOU signed on a cray, Palace Compound Leba, Hotel Castle da, Conference. Hotel Castle the conference sold the Pangto Kib memorandum of understanding signed on a Tormaduda, monthly Sirizagamon Mandir Giwana, Lubasigi Board of Trustee, President Zerjo Head. Secretary Penin Amade Secretary 1 Tuntun Nyangna Sarugyaki Manipur Indo Myanmar Association in Falgyo and Association as President S.A. Samu Secretary P. Kunjavihari Amade Treasurer A.K. Davidna Sarugyaki Lona M.U. Uadu Sri Zagamon Mandir Gyoina Lubasigi Board of Trustee President Zerjo Tet Amade Indo Myanmar Association in Falgi President S.A. Samu Gimarakta signed Taunaki, Tauramadu Marilena Indo Myanmar Association in Falgi President S.A. Samu Fondor Kibada, Matam Kyagi Mamang, the Mantlegi, Maite Sing Kundaba from Singer Sida, Guest House of Mafaw Directory Adu Indo Myanmar Association in Falna, Nasiri Taragi Mamang, the Hona Mantleda, Guest House of Masana, the Honor Pigmahi, Oinangasi, Guest House Sana, the Lamasi Mantlegi Sirizagan, Mount Mandir Kobalupamana Pibire, Loina Hausiki Lamasi Lairabanina, Guest House at whom Madame Sana, the Hon of the Lamdamas, Miamnaso, and Bamating Sing, Pang View have a weapon Tamlaki. Mandalegi Laiba, Mafam Masida, Ekoi, Manipur Yuba, Guest House Sama, Sabuki Pandami. Masi, wherever Honabada, Ekoi, 2010, the Gauji Power Say Tarasana, Honorapani, Adu Mandalegi Tangraba, Lam Masida, Zagamon Mandirgi, Board of Trustina, Lam Masi, Bibire. adu aikoina masi khong thabam amakak aikoina thamjabagi wafamni aduga masida sabasida sangakadaba sen thum aduga tawrakadaba punamaksidhi manipurgi prajasingi mafamda thamjari Yausang Kumai Manung the Lambi Palm the Todok Sing Tokter and the Bagamak Traffic Control Wing Gimaika the Infal West District Tongan Bamafam Kayada, Akan Bamong the section Taran Sing locally. Hiramasing the Impact News Traffic Control Wing at Impact News ka Traffic Control Wing additional SP Yumnam Zoe Ras ka kanana unaba madamak na fongdor kibada sahi kuding yausang kumai manung dalambi kudong tiba thodok kya thokto na miyoy kya gi punsi mangli masimaroina gari thori ba miyoy sing gari thobagi chang sanakang lon kaina thorakpa nisa saraga gari thorakpa madi mama pawai singna sahi shudraba masa singmu gari tholakpa asinane adubu chahi asigona Traffic Control Wing gi maikai de Imphal West District tongan tongan ba mafam kayada numit kudingi akanaba drive sing sathari drive asigi manung nong mada miyoy chamanga dagi tadana traffic rule thugai bagi damang fine thele adubu traffic police ki maikai de pam badi fine thi bas nate miyam na kanglon sumna gari thoduna mamal yam khurba miyoy gi punsi singbu kanbani fongdoraki Traffic rule thugai bazingi drive chathari mafam tarada aduga ngasai lunch mamang bakta nearly 300 ki maya da laigre chalan masing aduna ngasigi numit ki loisalak padadi we are expecting khoi ki target si somewhere 600 to 700 ki target ta jari but aina bayam da appeal dawning madi ai khoi ki target se yauhandana ba honabiyo haibage athradi traffic violate tawbidaba helmet opaga thobiba seat belt pharaga thobiba tinted glass hapidaba aduna ai khoina thamiba target se Yaudanaba, Praja Singna, Inkalaiban, Naharol Singna, any all sections of life Singna, traffic rules sing violate Vidaba for the safety of own self. Isa Isagi, Adagi Atopa road users sing safety Damakta, traffic rule to Gabiganu have a appeal to Masui kuma yausang marilena yung kaibam Athletic Development Association YAD na lamdam sigim yam da yafi pausel pirakli cherolas na makataraduna kuma yasi budrak yaudu kuma yam oelas hanasu palakli
Laibaka Sigamaro by Chobukuma, Singamanum, or Machugi Kuma, Lamdamasada, Yausan Kuma, Hadunumit Mangani Chuma Chatari, Kumaya Siging as Humnishan, Mitasu, Lamdamasiki Tampaki, Tongan Mufam Singda, Sana Kodabitorum Sing Yaw, Makal Makaka Torum Sing Pangtoknari, Hiramasigmatang, the Impact News, sub editor Momoka Salamamade, camera person Kabi Lemapopom Anidagi, Pauda Mama. Machugi kumai yausang lamdam asida numit mangani chupna pangthokli ngasi humni chanba numita lamdam asigi tampaki mafam singda kari karamba makhal mathelgi thauram sing pangthokli bage haibadu miyam punna meeting taminasi ingiramo nade kanu na ni maite meng na to midoi ni Line na siya ngo wase. sila ima the line dala yung makutang lo kada dala kan na special ako Maru lega na patok sariwa Siendo di fasidin ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯎꯁꯪꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯍꯧꯔꯛꯂꯤꯕ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯁꯦ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯎꯁꯪ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗꯩꯗ ꯀꯨꯝꯍꯩꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯊꯥꯕꯜ ꯆꯣꯡꯕ ꯆꯠꯄ ꯒꯥꯔꯤ ꯃꯆꯥ ꯊꯧꯔꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯑꯄꯟꯕ ꯄꯤꯒꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯀꯗꯕ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯁꯥꯁꯨ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁꯀꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯔꯤꯠ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯅꯤꯡꯗꯅ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯟꯖꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀ꯭ꯂꯕꯅ ꯁꯤꯟꯖꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯇ꯭ꯔꯨ ꯁ꯭ꯄꯤꯔꯤꯠꯅꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯇ꯭ꯔꯨ ꯁ꯭ꯄꯤꯔꯤꯠ ꯂꯝꯖꯦꯟ ꯇꯥꯟꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯔꯠ ꯄꯨꯠ ꯂꯪꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯖꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤꯗ ꯇꯝꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯖꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣꯖ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯁꯥꯟꯅꯩ adana khoi ji mai pakna sathari hai batar dekalo yaw re ate bakong lam ani na grouping sama podi horen sing kata jadi ba mahun coba poison gitu kayak muna kan jadi tawjari ba khoi gi sports meet asi kunthra ga nipalak suba yausang sports meet tasena khoi gi pandam di angang sing hojik abir taidana sing saidana khotna tawriba mayam se khoina sports soina mai onsin ba haitare angang sing je khoina entertainment natraga sports ta khoina angang sing je lampak sida confine tor thamaga angang sing je atopa kainom da khoi gi abir taina bani khangde adagi gari thawraga sing hainam ni khangde adu ma chatoi muhutta khoina sigi term ji dona pujarak bane khoin siapa pun tu kata atau siapa tu pun bayar pangtuk saya kan ni yung dah lagi baik lagi mau sing so mai kesana tahu yang ada tu hajar baik lagi siapa sing asiba atay day matay ko thapag sangjade adu yaw singi matam na di ako yam interesting lay asiya muke hen sakot pat hakap amna pukapina ba hala pami mayana su bateng pami aduga haksan nungai phawi mayam apun ba sakta mama kon lobo su pami aduga sport kilam da su apaba national ba kuman magisan ba khoi support awa pamje yausang sports lak bazida akoine sports yaw ba phang baje mauna atay matam da di thok ba phang dam nina yaw ba phang baje nungai khoi yausang gi sport ki function bang tu ibase isa inaw sing mayam sing sigi pungning thogat pa waina mama oi ba khoina saruk ya jamni yan da nunga yam pha ba khongdang ni lokje yam na nungai ye yausang gi sport se lak da sana ba kona ba mayam se yam nungai hai tan
ꯌꯥꯎꯁꯪꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯗ ꯑꯩꯕꯨꯗꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯎꯕꯗ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯆꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤꯁꯨ ꯇꯧꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯁꯤꯅꯦ Law and order as an SP Imphal is we are giving security round the clock 24/7 and yausang 5 days we are traffic drive angang chahi sudaba kayama gari thoba at the same time akogi holy festival Govindji temple da leiba Mahabali temple da leiba adagi at the same time thabul jongbagi midnight till athing boru torise security forces are deployed in all the areas of Imphal East district to face any untoward incident tenana ba ina koi every location every jaga khuding da anytime dakar lekom tam da akogi security deployed to security presence legadi anything fataba tawge harakasu akogi hana maru miyoibana akogi second thought ama leyebagi thajaba loinana akoi loina fully deployed torga ngasi third day yaksang changbasibukta so far so good and we are trying our best so that nothing occurs in Imphal East district. Law and order gidi hauji yamtina improve oire aduga mayam gi kenoda gi ne aduga aina khanjabada police ka press ka se yamna coordination leibese sidagi koina yam thuna press ki mayam sina so kudak ta thaba ama irang ama thoktingai da anticipate tawraga koida haibirakpa aduna mase adagi matam gi koi I pau thuna phaunaba public ka su relation yam phagalakpa masibakna koi gi crime se till now mamang da koina tengnajagi bida yausang ai se irang koi gi crime gi matam ne hainarami ne crime yam thokan ba matam ne adubu this time yam thajadana crime si jo handare adana I loje yausang gi thabal chatpa kanda pakyo inkhal iba angang sing sina nisa sasandaba guli chadaba gari kan na thodaba thabal chong changakpada su nisa chara sangbirakta asi se pamje thaban jo lakpa matam da koi gi nisa puja sabirakanu adigi samjamna koi gi hen gur kumba kai gumba koi gi khutsa padamjana hambuktana khotana koi thaban ji padana chongsi corona virus lakpa matam da koi gi si kanu si cheksim tharangwaina koi ji hen gur upa adigi natraga khutsa hamana singba koi masi tauna mask kuma akoi umnana ban hingjari numit mangani chupna chathagadoriba yausang kumhaigi ngasi humni chanba numitasu Manipur gi tampaki mafam kayada tongan ba club organization singna sintuna yausang gi sports meet pangthoknari Manipur police ki maikei degi issue kumhai asigi manungda thokhaning da thoktana ba haituna akan ba mawongda checksin thawrang lokhatpagi mami chauna tari impact news ki dama kabilai ma pokpong ga loinana paudam jari bi ai momoka salam Imphal lamdam asigi miyamna yausanggi humni chanba numira sibu makhal makha kyagi thorum ga loinana harau tayamna pangthoknari hiram asigi matang the impact news gi sabidita joy shri usam sonali maibam amade camera person rambam yohen dagi akhanaba report ma ngasi yausang kumai gi humni suba numira sida thangmaiban amadi Imphal West ki atay atopa mafam singda yausang kumai matau karamna pangthoknari haibasi miyam da paudam jage miyeng taminarasi Sananing masing angang mayam tholok pa yam nungai ado yam harawe chahi magi oina lakpanina akhoi da jam harawa poksai akhoi sana khona jakoi khara ju pamjawni na yakhang sport lakpasida akhoi angang mayam na yakhang jingai jai angang mayam na akhoi angang mayam na sport pamjaba makhal laktuna akhoi bu pukning da piu club si maming ti ai si thawma me improvement club akhoi club sida yakhang sport si jai yam nungai haide lekai is sport am chen bani na ko angang myam tholak pa dagi imanaw myam tholak pa si yam ngai na hai nang kai sports yaurage makan myam ya kai prize lore pithok as a first tab khotpa kai yauraba amta yaudana ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁꯅ ꯄꯣꯔꯛꯏꯁꯦ ꯅꯣꯠ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯇꯤ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯌꯥꯝꯒ ꯂꯥꯡꯃꯤꯟꯅꯕ
ꯁꯤꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯗꯤꯁꯤꯄ꯭ꯂꯤꯟ ꯑꯃ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯄꯨꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏꯁꯤ ꯑꯥꯐꯇꯔ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁꯇ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅꯅ ꯂꯩꯕ ꯍꯥꯔꯃꯣꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨ ꯄꯤꯔꯛꯑꯦ ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯁꯨꯅꯦ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏꯁꯦ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯕꯨ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯅꯅ ꯀooperation ꯄꯤꯅꯅ ꯍꯥꯔꯃꯣꯅꯤ ꯑꯃ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯑꯦ ꯁꯤꯃ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁꯀꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯥꯟꯅꯕꯅꯦꯅ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯗꯤ ꯃꯁꯤꯡꯗꯤ ꯁꯨꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯔ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯒꯦꯅꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯌꯥꯎꯁꯪ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ꯭ꯔꯣ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯌꯦ ꯌꯥꯎꯁꯪꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯄ ꯍꯩꯕ꯭ꯔꯣ ꯍꯩꯇꯤꯌꯦ ꯖꯒꯣꯏꯗꯤ ꯁꯥꯕ ꯍꯩꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯑꯝꯇ ꯁꯥꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯑꯝꯇ ꯌꯦꯡꯒꯦꯅꯦ Siva iba pakang di aura. Rhyme sama thirose. She's being a card and now happy Yausang. I could say Yausang Monday. I could like I Saturday. I could like I lack but a little. Pamjamanandu, I take it oining ba. Namang the Kanasu, Hanning the ba. Collect Saturday. Kulikay sa toke, kulikay lak patalido. Pamjaman ay kayoning ba? Paisa zina kay dogdoy ba duga? Tamjandoy ba? Mamada pisandoy ba? Noi chaka janaroi dro hai jibo paisa Janani. Janani ya. Okay. Ngasi nahan bro thali je nangai thakpra. Nahan kay su thalele. Ama chen kare ngo. Happy Yausang. Kem phangage Yausang paisa thatpa je. 90 phange. Paisa je ke dogdoy na duga? Boy gumba leiduba. Si Uripo haisnam lekai dani hujiki leiraga sida angang macha macha sina paisa thatpagi kano sin ado hojiga khoina ujare ado makha tabuji yengmina kisi happy Yausang in the meantime. Aigi maming Tanisha ko I first tare. I galing pa ko first second tare. Ana third taba hanjabam Bansika Sharma. Ado Yausang kumai das minus 4 pang ko nungai bro. Nungai Bisa ka thalaroi ro lang dia. Thaning de da. Bisa thaning de kai ke. Talle. Happy Yausang. Yausang manungda ingkalagliba nahasingda sana khonabagi ithil hapiribasi afaba khongthangni haibada Heman Bathogloi Tawbatabu sana khotnabagi events sing asi Yausang manungda khakta natabida atopa matamdasu pangthoklagadi Manipur asi sana khonabagi lamda amuka henna khumang chawsingani Paudam jaribi aihak Sonali Maibam aihak Joyce Usham camera person Yohen Arambam galoinana Impact News Imphal Matang soida break em lojage break em atungda Zirbam district ke Sonapur da COVID-19 ni matang da nom gyobe awareness program pangthoki bi pau amade Manipuram sungmaling gi tongan i pau sing puduna lakchage Impact News miyeng ta da lebio break em atungda mayam amona taram no okchiri amade bulletin se makhata pau sing miyam da pijeri Zirbam district ke Sonapur da COVID-19 ki matang da nom gyobe awareness program ama pangthokre awareness ado legal aid clinic Sonapur na sinduna Sonapur gi Al Amin School the Pangthok Ibane Zirbam CIC gi emo Dr. Walivia Khanam amadi Dr. RK Ilima anina miyam de COVID-19 gi layong amadi masidi kram ngak thokani haibagi matangda sugai na takpi tambi ki thauram du saruk ya ki miyam amsung mairo isingda marks amadi sapon singsu lem yen thoki
More की कोई बदल लेरिबा मियाम दा COVID-19 संलक पदगी ngak thok न रब लाउड स्पीकर सिजन अदुर अवेयरनेस पीबगी थबक सथखरै इंडो म्यांमार बॉर्डर थिंगजिन किबना म्यांमार की नमफालुंग कैथेल दा पोचै योना किद्रै बॉर्डर थिंगजिलबसु सेक्शन थावरंग लोखत पोइना मेडिकल टीम सिंगना मोरे टाउन दगी मनुंग हंजिबा म्यांमार गा ताइनब खुल सिंग दा अवेयरनेस पीबगी थबक सथरी टेक्नोपोल डिस्ट्रिक्ट पुलिस कमांडो अमसुंग निफुम दोइसबा सम राइफल्स की कांबुना बॉर्डर दा मी चंगबा थोकपा तौदनबा कन्नंगाक सेली Clean and safe village amadi safe drinking water haiba hiram singas da angang singi oiba layak pa changdam nabagi thorum ama Thobal district ki charangpat mamang laikai de pangthokre layak pa changdam nabadu PFCD Thobal division ki sentang makhada district water sanitation committee Thobal amadi Maichon club charangpat na punasindu na pangthoki banai sangdam nabadu charangpat laiba angang cham rom na sarug yadun atho hen tanakhi Kuang Ketri Lekai de Bahibam Raja Koba, Sai Taranipalum Suraba Wakal Mimanadra Mioyama, Angarang Mars Tarag, Upung Taret Adwai the Toki Badagi, Mapam Kang and Amang Krehari, OC in charge Irulbung Police Station at Tokpachero Magimatungina, Ibam Razagi, Mayamba, Edan and join a police station as the reporter of Magimatungina, Mioyasi Pit Mangarum Wangi, Masap. Patak Tauraga, Mamai Sanktak Tawe, Lorana Kulai Kuchuni Hari, Mana Toki Matamda, Waltang Naba, Higok Machugi Jins, and Setki, Angangba, Machugi Furidama Litki Bagalorana, Mana Litkiba Furida Manning Tangba Sarukta, 23rd YGC Yausang Sports Mid 2020 Haina, Taki Hari. Manipur Naga People's Front MNPF की तरह सुबह रेजिंग डे की थौरम लालौलुबसी के जनरल हेडक्वार्टर्स GHQ Mobile Battalion Sing Amasung Unit Department Sing the Mapung Far Pangthok Reheri, Lona Tinkrab Lalalubas and Tato Pacherolamada, GHQ the Pangtoki Bomapung Thoramda, Lalalubasi Firal Sinkatuna, but the Manipur Ginning Tamba, Hanjanan Rabagi land from the Tawai Kat Krabato Bato, we sing Mafamda, Revolutionary Salute Pidun Ikai Kumaba Utki, Thoramada Lalalubasiki, MNPF की चेयरमैन जोन फ्रांसिस कासुंगना लुचिंगदुना रैंक क्यागी कादर सिंह सरुगिया की हरी हाउसिंग सानबिक पाउदा ऑल मणिपुर वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन सिंधना हाउ की मार्च निपान की चथरकली बतारा सुबह आमजू स्पोर्ट्स मीट की ngasi मरीनी चन्म नुमित का मरी लेना इम्पैक्ट न्यूज की सब एडिटर मौका सलाम अमदी कैमरा पर्सन कबी लेमपोपम मनी दे पाउदम मा kai kumdajariba Saranga Shigi, second semi-final introduction ceremony की दमक कोई रूपचंद्र एस पोकुलमदी नावने स्कोर तोबिरी अपन का गुड फोटो सेशन सथजरीबा जर्नलिस्ट स्पोर्ट्स मीट ची हंडक कथाना तरा सुबह एडिशन ने मसी सोक लिसिंग अनि तरा माथोइदगी लायोय खरबा जर्नलिस्ट मयाम अमा अहन वेटरन जर्नलिस्ट मयाम अमना पुंजलगा याउसंगी सुटी लेबगी खुदोंग साब लौरगा अखोय मतम सुपदा
magi thabakta mathauda concentrate tawdana leiba journalist mayam si amutang punna punminaba punna chaminaba punna sanaminaba apunba wakhalol ama saganaba pandongi makhada pangthok saga hokibani aduna koi lisang sitna 2011 dagi hojipok satharak pasida tara suba edition sure ada handaki tara suba edition da yawsi mamanga kasu अखोई तोान तोान डिसिप्लिन इवेंट अहोंग लेते लेपन चथरब तरा सूब अमजूगी स्पोर्ट्स मीट अखोई सूम सानपसीद याम थाजदना इम्पैक्ट बिगी सानोसिंगना अखोई एनी ममांग सानबा कनोसिंगदसु तोान तोान इंडिविजुअल कनोसु अखोई फजन लवी हयिंगसु अमजू तरा सूब अमजू स्पोर्ट्स मीट क्रिकेट मैच लगनी अदुदसु अखोई टीम से अदुम फजन परफॉर्म पिसकन हैब लई चहीम की खक लापसीद थवाई अखोई टीम से अखोई कादगदी मोने कन सानी सेमीफाइनल मैच अखोई ISTB ताई फजन सानी खाली मैम से थवाई सानरगा अखोई अमजूगी तरा सूब अमजूगी सूमलब एनुअल याउसंग स्पोर्ट्स मीट की फुटबॉल की चैंपियन होना होनागनी है थमजगे जर्नलिस्ट अखोई कांगू से सुमाइना प्रैक्टिस की मतम फंगदे अदुबु स्पिरिट तुदा हाइतारे स्पिरिट तुदा अदुम अखोई पार्टिसिपेट तौनी अदुमाइना थमजगे अखोई जर्नलिस्ट की सिदी हाना प्रोफेशनल ओइबा फुटबॉल प्लेयर अयाम याउदेबको अदे दारगसु हौजिक अखोई मीडिया की फार्म लेरिबा सानोरिसिंग सिगी इंटरेस्ट येंगा थोनरकपनिना हौजिक फाउदी कनाना लिंगे हाइसे हाइबदी ngamde लोइनाबा अदुम खर खर अदुम लोइ सानबा गातंग या अमजुना सुमाइना सिबिदना जर्नलिस्ट मैम स्पोर्ट्स ता यामना चंगल चलक हाइबसे अमफबा खोंथांग ने आइना लौजे पाउ खक्तंग लौगदब नते इसा फबगी सुकानब लई साना वाइब्सने इसा कोइ लन्नी हाइबी वखलोंदा अखोइ अमजुना सिबिबा यामना अमजुबु थागचरी Next journalist sports meet the nupi singi oiba team event se edi hap na ba ai ma isama hujuzik joint secretary oina lairi ara nupi mam gi sumaina hap ke na khoi khali es ahoi gasi yausang sports ki oina khoi amju sila pangtu si yam nungai khoi di sana ba sana player ga sunate khoi pawmi le leibane du ahoi por sum kai di mathang hena phana ba sen ge phana sana yen khale नुंगाइबा अमना ngasi ki final match Ipal West ke Mega Chandrana lupa lising amagi goal score journalist singi pressman singi su yausang manungda workload work tension adudagi adu thaduoga sumaina skill development aduga sports ta activities mayam lerega ekoi gi wakhan su nungai jaba haiba tai adu camaraderie aduga cooperation mayam su hengat nanaba sumai perform tore adu mathakta Manipur gi youth singi damak example apaba su oire sports ki movement su achoba ama mateng pigani haibase amjo gi sporting activities da ekoina message kon akan ba ma convey tori haina e lojai media gi mio sing su physical fitness da dakar lei aduga khoi hakchang phatabia de haibagi moi masa masa da madugi phone bangam ba sports ama tawraga khoi gi media house myam sisu ama ga nuksinaba ama ga masa khangnaba amju na sidu base apapa khongdang amani na gi tarap tagi hajadigi journalist sing da yam sports ki talent as well as enthusiasm leibese masi ubada yam pukning thogat ningai oi aduga masina mayam da su public da su every walk of life koi tauriba profession any profession da koi sports ki sportsmanship ki spirit to adugi do lei haibesi masi convey ta we ta na loje All Manipur Working Journalists Union Amzuna Sinduna Chatharakliba Tararak Suba Amzu Sports Meet 2020 ngasi Marini Chanbanumita Kumal Lampak Artificial Turf Ground da Chathajakriba asi football match asida Impact TV na final match asi laukre hayeng Amzuna Chathariba Sports Meet asigi
अरोइबा नुमिता क्रिकेट मैच सानगदबा लैरी हयेंगी पाउदमसु इम्पैक्ट न्यूज न पुदुना लाक्चगे ngasigidamakta इम्पैक्ट न्यूज की कैमरा पर्सन कविगा लोइनना मोमोका सलाम इम्पैक्ट न्यूज थासिक मापनदगी चथरक्लिबा यावसंग कुमै मनुंग ई पाउगी लमदा हिंग नुंगथल नाइदना थबक तौरिबि लमदम सिगी पाउमी सिंगिदमक ऑल मणिपुर वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन सिंगुन चथरबि स्पोर्ट्स मीट की ngasi humni jan मित सानखिबा फुटबॉल मैच ता इंपैक्ट टीवी ने टॉम टीवी माइटीओ पीदुन चाहिए सिगी चैंपियन ओइब ngamkhre पुना मीडिया फार्म तरेट की टीम तरेट सरु यादन पांगथोकिबा फुटबॉल मैच सिदा इंपैक्ट टीवी ने टॉम टीवी पांजल अम सिनो द माइटीओ पी की हारिबु फुटबॉल चैंपियनशिप सिगी क्वार्टर फाइनल मैच ता इंपैक्ट टीवी गा संगाई एक्सप्रेस अनि न सानखिबा इंपैक्ट टीवी की टीम कैप्टन खेत्री प्रेमचंद संगाई एक्सप्रेस के गोल पोस्ट तमना बॉल काउसिन कीपर थकतोरप बॉल इंपैक्ट टीवी की मिडफील्डर भुमेश्वर काउसिन इंपैक्ट टीवी की गोल अकाउंट हांगदोकी अपीब मखा मैच सानब इंपैक्ट टीवी संगाई एक्सप्रेस पांजल सिनोद माइथी पीदुना सेमीफाइनल चंबंगमलकी लोइना सेमीफाइनल मैच ISTB का अकन मोंग लंबा तौनबदा इंपैक्ट टीवी ISTB पांजल सिनोद माइथी पी की हारिब मैच असिदसु इंपैक्ट टीवी की टीम कैप्टन खेत्री प्रेमचंद काउसिलकिबा बॉल ISTB गोल कीपर फाब ngamdabdagi थकतोरपगलोना मिडफील्डर इंपैक्ट टीवी की सानरोय RC मंगांगचाना काउसिनबदगी गोल ओंथोपंगम की मैच असिद ISTB ना गोल हंदोपंगमदबदगी इंपैक्ट टीवी ISTB पांजलम सिनोदा माइथी बीदुना चैंपियनशिप असिगे फाइनल चंगलकी लोना फाइनल मैच ता टॉम टीवी का अकन मोंग लंबा तौनु सानकी मैच असिदसु इंपैक्ट टीवी की सब्स्टिट्यूट प्लेयर ओइन चंगलकीबा पी बोबोना अनिसुबा मैच ता टॉम टीवी की गोल कीपर की माइकई तमना पिरकिबा बॉल पास की टीममेट ओइबा मिडफील्डर RC मंगांगचाना निंगथीना फादुना काउसिनबा टॉम टीवी की कीपर न फाब ngamdabdagi गोल ओंथोक्तुना फाइनल मैच असिदा इंपैक्ट टीवी ना टीम चैंपियन ओइबा ngamlaki टीम चैंपियन ओइबा इंपैक्ट टीवी ना सेल मसुंग ट्रॉफी का लोइना बमना फंकी लोइना इंपैक्ट टीवी की मिडफील्डर RC मंगांगचाना फाइनल मैच ता मैन ऑफ द मैच तादुना इम्फाल वेस्ट की SPK मेगा सुंदरन कटपा लुपा लिसिंग मगी मना फंगम की मैच असिदा मणिपुर पुलिस की DGP LM खौते इम्फाल ईस्ट की SP जोगेश चंद्र मदी आमजुगी ऑफिशियल क्या सरुया की journalist singi pressman singi su yausang manungda workload work tension adu thaduoga sumaina skill development aduga sports ta activities mayam lerega ekoi gi wakhan su nungai jaba haiba tai adu camaraderie aduga cooperation mayam su hengat nanaba sumai perform tore adu mathakta manipur gi youth singi damak example afaba su oire sports ki movement su achauba ama mateng pigani haiba se amju gi sporting activities da ekoina message akan ba ma convey tori haina ei lojai ngasi amjuna simbiraga sumaina khoi gi sports miss ma dam jiki pamui gi dam ta simbiraga pangthok baji mak yamna nuai ba ma phawi ba team majida aina ga goal chandana khona taw aina yam haithoi ching thor bagi nate khoi impact ki team da yamna cooperation pinaba amaga thajana ba adugi teamwork moina yamna kadbe ate habi wakhalon da amaga mateng pangnaraga maina sanagi bidai ka bani ne aina lojai adu matung da ju sumba amjuna chilipa pamujingi sports meet che hena chawna pangthorkani habigi thajaba thamjari journalist सही मरी खुदिंग पांगथोप मणिपुर फेंसिंग एसोसिएशन की नौना थौपुगद ऑफिस बियर रमदे एग्जीक्यूटिव मेंबर तरा तरुक एसोसिएशन की थौमी सिंगना मणिपुर ओलंपिक एसोसिएशन की खुमलंपा की स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तो लेब कॉन्फ्रेंस होल्दा ngasi खनख्रे एम लोकेंद्र प्रेसिडेंट अमदे एम कुमार बु सेक्रेटरी ओइना खनख्रे हरी न्यू स्टेप ऑर्गेनाइजेशन क्वाकिtel हेनौ खोंगनेम मखा लेकाइना अहानबा अंबिका सापल मेमोरियल फॉरेस्ट साइड वुमेन्स फुटबॉल टूर्नामेंट ngasi क्लब असि सानबुग हौदोक्रे टूर्नामेंट असि क्लब असि तरानिपान सुब यावसंग स्पोर्ट्स मीट का मरिलेन पांगथोकदबने NSO की एक्स प्रेसिडेंट सापम इवम चाना लमदम असि नुपी फुटबॉल सानर सिंगु योखनर की पांदम महाकी लैखिद्रबी मचा नुपी अंबिका सापम की मिंग कथोकजब टूर्नामेंट ने ngasi की अहानबा लीग मैच ता SYC कवाना YWC लंगथबालु पांजल अहुमनी माइथि पी की नुपी मचा की टीम मरी ना टूर्नामेंट से सरुक यारी फुटबॉल लीग से अरोब मैच यावसंग कुम अरोब निमित्त पांगथोकनी
नुपीगी फुटबॉल असी खैतंग प्रमोट तौ याननबा न्यू स्टेप ऑर्गेनाइजेशन ना करीदे तौरगा प्रमोट तौ यागदे खनबदा जगह अतैददि निपागी फुटबॉल से लोइन फंगी अदुना नुपीगी फुटबॉल सिमा रियली सेंगना हापसगेना आइगी सा नुपी लेखिदबा सिगी ममिंग द ओइना आई तौजरगेना दुमाइन तौना तौरगा मया खैतंग ग्राउंड अमसुंग नुपीगी अनिसिदा प्रमोट तौननबा सिनजबनी Matang asura bulletin say tension jadring gimang win headlines mo pijari. Mighty ngulai sistema sana jau thas da pangto ko derber Rajya Sabha MP Mikhalda BJP gi mere point na bakhan krai. Ministry of Human Resource Development na University ki regular roi teaching amade nan teaching staff amata law yaro have order laina Manipur University administrator na tongan regular post ke alor pada JSCC na ating matham krai Mandalay mindi ikinda Manipuri singi guest house amasana daba Mandalay series jagamon mandir ko waluk maga Manipur ki Ilo Myanmar Association ifal ga MOU sign daw krai Yausang menunggu lambi kudong kilo kaya ada ngak thukna ro traffic police na akan section thauran kaya mapam kaya ada lakot krai Yausang kumay humni chan medemit local club kaya na tongan thauram kaya sin tunu kumay si bumapung fan na bakonari amasung yausang kumay mari lena na chakra liba amzugi sports meet na sigum chan medemit ki football final na esta impact na dom tv panjang amasinoda mighty